जतनो हामबाय दिनै कायसा बेलाइखे नांकुकमानि खबर काहाम बा निउज काहाम न जत ताखु बुखुबाय दफाबाय शेयर खायनो नां तंखा एबा आं शेयर खायनो मुसुखा आबो हंगे हाय ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि एबा जनजाति हामख्राय डिपार्टमेंट नि कायसा वानसुक मुं कग्रग न साबजाखा आ चाप मुंग्रग हंगे अब हाय 500टा पारा बा कामिगो ट्राइबल रोनि कामिगो कायसा कोचिंग सेंटर खलाइजागना थांग तंगो आमके ट्राइबल वेलफेयर नि तैदुलमा बाय इंनाय प्राइमारी स्कूल एबा क्लास 6 नि तलावो जे परै तंगनाय रगनो तै कोचिंग सेंटर खाइजागनाय 500टा पारावो खाइजागनाय कायसा कामिगो तुमुं कुरिजना परेनाय इंतंखाके स्राय इंतंखे आरो खरकसा फोरोंनाय इंनाय कुरिजनानि गोबांखौ हंके गनै इंनाय के फोरोंनाय एबा टीचार बो एटलिस्ट 12 पास इंजाक नांनाय ते 45% इंजाक हंके बेलाइखे जाओ ये बीए एमए पास के तो बेलाइनो जाओ ये अ फोरोंथानियो खालगै तंखे बनि फ्यूचर काहाम इंनाय फियाबा ताबो हंके बरंनि वेजेस एबा रां जों हंलाय बेतन रखनै आबंके रेगानि जे मामासुक इंनाय ता आपातत के जागा हंखाके अंगनाबादी एबा कामिनि नक आजार बा खाली तंमा जागारो फोरोङै मानो जे जरा एबा टाइम हंखाके स्रायरंनि जे सुबिदा इंनाय फुङो जाके फुङो माखायनाय सारियो जाके सारियो माखायनाय के अभायके टाइम एडजस्ट माखायनाय इंगे परेनायनि गार्जेन एबा बुमा उफाराव आसौ कैसा रिजोल्यूशन मास सुइनाय जे बो मास्टारनो बरक हामजाक बो मास्टारनो फोरोंनाय आभायके सुयै बरक चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार सानियागो मारहनाय के ओ सामुरगनो चिनि ताखु बा चिनि तैदुलुय तंनाय रक दायित्व नाखे सावो तामके आगस्ट मास नि बिसिङो आगस्ट ताल नि बिसिङो ओ सामु रिजोल्यूशन रक रहके जानाय सेप्टेम्बर नि बिसिङो फोरोंगानि जैनाय ये ओ नाहरमं ओ कोचिंग सेंटर नि पारपास संखा चिनि स्राय रक एकालयबो स्कूलो एडमिशन नि टेस्ट खाइलांके टेस्ट नाजाखांके बेलाइखे नंबर कम उंगै एडमिशन मायांग हाइन बागै आश्रमो क्लास 3 एकालयबो क्लास 6 अब पास ना बागै जों काहामके परेथाय फोरोंलायथाय ये जत स्रायनो अर परेखे जानाय तामके एकालयबो स्कूल के बेबागनो फ्री स्कूल ड्रेस जुता खाता कलम बय जतनो फ्री जामुं नंबो बेलाइखे काहाम ते फोरोंमा बाहायनो इंलिश हिंदी राव काहामके फोरोंजागो इंगे आरो बिसिङो ताबो खनामानि गार्जेन कयजन गार्जेन रक सागै तंलायो आरोबो रां पैसा हा माने नांगो मारावो ए आभायके खनाङो के जदि अबहाय इंतंखाके गार्जेन रक रिपोर्ट रथाय बा कमप्लेन खायथाय हायर अथॉरिटी ओ के ताबो अबंखा बाके कुचिं जों स्टार्ट खायनाय ता बसकां सेप्टेम्बर नि स्टार्ट खायनाय फियाबा अगस्त के जों रिजोल्यूशन सुयै पारा सुयै चिनि मंत्री नि अरो रहरथाय खलायो के ताबो तामो बरो जागा स्कूल दं एकलायबो स्कूल दं आबरनो आंकिसा शेयर खायनाय बाक्सा सिजागनि बागैके नांगिया सियारनि बागैके खनायारखनि बागैके बेलाइके नां के पहिला नंबर ताबंके 5टा स्कूल चलै तंगो 5टा स्कूल नि बिसिङो काइब्रैके हॉस्टेल तंगो काइसांके हॉस्टेल करे हॉस्टेल गनां रंखा खुमुलुं ते शांति बाजार साउथ त्रिपुरा कुमारघाट उनकुटी डिस्ट्रिक्ट नि राजनगर खवाई डिस्ट्रिक्ट किल्ला गुमती डिस्ट्रिक्ट ओ किल्ला न हॉस्टेल करे हाइनमबनो एकालयबो मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल आभायके होनजागो कंस्ट्रक्शन चलै तंगो खलायनाय आभाय 17टा ब्लॉक ओं तंगो
building tangani chain tongjak baksa ke paitutui baksa ke cheinyako aborok tongu 17ta blogo aborok ni target painani target ye 2023 go aborok ongkha Ambasa Omorpur Jampujola Killa Saumonu Hejamara Korbuk Rupaichori Mungia Monu Poddobil Mandui Dumbunogor Damchora Ompi Laljuri Dasoda 17ta ongkha baksa paitutui baksa solitong baksa chengjaya khotong ya omrok ni bade bhaino 4ta block ni bagui proposal rohajak phia approve ngiyakho a block rongke Lefunga Roishabari Ambasa Dasoda je oro ante kese sathai tongo killa ningke templo sakha aro hostel kari hain bagui pitra digi ship khai construction cholaitong hostel ganangke khaina bagui ke hisab khainai omrok no hisab khainai khake 2023 go chini ekaloibo school 21 tang nai o approve nya no nahar khake ulo 25 tang ngi mana approve nya no 4ta no jo khail hake 25 ta ekaloibo school nai ke kaisa school o sela 240 buri 240 nai total 480 romdi 500 ngnai ulo tamni ke 500 ngnani bagai chini sar rampodo Jamatia bo demand ba koi tong 500 rol hake 21 ta puron khake 10500 o bhaike 12 pass ngai BA pore nai ge hisab khailanke 2033 o BA pore nai gabang ma ngnai hain bagai BA sogui kaham jaga pore nani bagai chini जनजाति ni hamkhrai minister sarampodo Jamatia thangnayo bo Delhi go central government no 1 acre Delhi go chin Tiprasa in bagai college nane bagai bo proposal roha songo a proposal yasak jagnai hinai om haike Delhi porema bisintei chini teibu nahormani kotor kolok kusuk kaham ma angthai romdi jeng IS IPS juda competition exam o asogoi officer koto ngani officer ni bokrok yaphang ngani bagai jeng saktarnak nango ma saktar thai aprokesi jeng chini hano chini yak bai jeng yasagnai chini yak bai jeng naikolnai naikani khaimanai ge amni bagai porashuna ongkha belai kheno society ni kaisa bothuma yaphang ke lekha pora angkha pohor ke pohor ongke hamya sitra tongui maya monak mathangnai ge jeng sak ni yak bai basai manai sak ni yak bai jeng chini Tiprasa nubo naikoloi manai ke hain bagai ang jotono koyo guardian rogno janjabu sano coaching o poregoi ekaloibo school ashram rogo boti rodi rokhake srai rok boron future kaham ngnai srai rok no por nai rok no koyo khasigi gesrang khlai janja porao poregi kusuk kotor nan bagai gesi chini ha chin dofano sing naithok kaham khaksang kepleng khlai toi phaimanai tongthothoke tongui manai baihaike ge oro saman bisingo chaya tongkheba joton thani ang nakarsano samarok tongkheba belai khene sing hamsajak te busiarok tongkhake phone bai sungui mano te gana gini netarok ba tuidulnai rok tongkhake borong thanibo sungui man asukeno tini bawi mathaka jotono hainhai hambai